Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka New Trap Integrated Territorial Organization hakalai terik unai wing arajar atpoar glalit benbu yakador khas hauba Roni Walang Additional Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District banit pan jing pensyai halor ke jing penmi da ka section Chispa Sau Pusau CRPC hakalai pau terik urisau arajar atpoar hadin balami ke jia kulmar haka arpu praterik urisau arajar atpoar hakapor bapelong ke jingyat patba da ka seng FKJGP namat pran syadu Shamadan Yoringham. Kaseng kalaong baka ni kajing penmi ya kani ka an hanong ba shalong kanom la ban pediang namar ka yating khu bat ka fundamental rights jong kinong shok shnong kari u president ka hito ba don bok dakhar ha ka jing yakran bekinong thok khubor laong balada don kanu ka jing pen kolmar ka an kala ban te lakam da ka ba pen shitam mi kinong pen kolmar hanrei ban penmi ya kani ka an klem da don kanu kanong rem ka babiang kanom la ban pediang lanu ru Shosho loong balada ka DC kam ai jubab kin hab ban let tiet jingkhang Shaka High Court. Ilawan ni kendo ya ka district administration kabani ha office yung deputy commissioner nimut ni kendo ni DC Henry takapor pengiwan ko yang bai haban let ni kam to la nino to ni la instruct ni kendo iba roni. Dah kan ni ka dorkas ka bangi kendo ni ya kren ni ki funding ni sai ba balai fi impose ya ka 144 CRPC hapo Shillong City ba haka ba hap borok sot te ngong yeki ba di ong ba ke hapan impose ka ni ka 144 de ba kejingja ha tu ka arbu pradare te ka order ki ha tu ka lai puai tangi na kalian jungi la tho hangnya ba ni la kan dak ba sai ba kajing permi ya ka ni ko hukum 144 RPC ka ye tungkho ba ka artikel khatsa ba kendai ba arpusan wat ka Supreme Court ru kala ong ba ya ka 144 CRPC la dum exercise man pa por support pat ka bangin na kalian ka seng ngemla ban pediang ka takadaw ngi wan ikan du nang ban recall ya ka ni ka 144 CRPC pat ban ai no kibi kunan inde ban pergi tak ko 144 ka bam ya hat baringi hang ni ong ba labi hi bo minta na por support ba inde tang seng bahalang mo hindi tang u pressure block di sini waktu nongkai kinong sedja ya ki jamil ki nongkai contractual ki bobon ki cultural organization dan nongta religious organization ya tur ngila keren ba banta e ka right to religion ro ni so ya ba kin hapan fan permission te na kalen jung ba roni ti ong bet ba ki impose ka ne ka 144 RPC ka te halor nongren ban encourage ki bro khat ki bomot ban sim kan ko benta ka ri ban ong yeti ban sim ka permission te haden dala ya kren ong na kalen ki jung ki kin sa ya song e kan sibet kin sa perkhat ba da ki kin resign na kin recall na ya kan ka 144 la ban te la kam kata kam la arai har kat tu kila don ki jing ya ki bo pher balai kam la ka district administration ndrei ngana men kari chiru ya kita ki bo pungkul mar ki bo shok brio mo ka ai ka bagi ya ki bale bakla de ban sa instom te ndrei ban chu impose 144 CRPC de naphang ya bro khot klem da kan ka nongrim ko bo piang klem da ya kran de stakeholder klem ya pembek hapo ka state no robat no kata ka bamla ban pidang lanon te ndrei ya kata ka bo piang ba hinte mo bakan ya mi ka jung kumar kini tay ka dusuk ang siyang da kamon kala ni bros kata kala kan dan singa iyo ka 144 tang ba maki ba let's say ki they are not bound to do their duty samanta haba kila ong to ki encourage ka bahapalan pengin pekin ladakin recall na kin recall ka katon hi ka high court ka bajan ka in kit kang kan kami tanap kin ba ini interact mo bakan kan day two ways na kan ladaki kabor sarkar ka pendi ka anyi rin pendi ka hindi tang makiban nang anyi ni tibi ka anya kren kumno the constitution la tho hakata ko hindi tang kiwat ini pa ni day ban kuliah bat ni interact tang kata